Radimo zajedno vežbu koja se zove vizualizacija zaštite. To je jedna od brzih metoda zaštite vašeg energetskog polja. Za vežbu je potrebno da odvojite 5 minuta u samoći, da zauzmete udoban položaj, može da bude prekrštenih nogu ili na podu ili da uspravno sedite na stolici. Ovu vežbu možete raditi kad god osetite potrebu da se zaštitite, da ne bi apsorbovali tuđu negativnu energiju. Dakle, zauzmite udoban položaj i krećemo. Povežite se sa svojim dahom. Napravite par dubokih udaha i osetite kako vazduh struji kroz vas. Dozvolite mislima da plutaju kao oblaci na nebu i svaki put se fokusirajte ponovo na dah i na vaš centar, vaše telo, energiju koja struji vašim telom od stopala do temena i nazad. Udah, relaksirajući izdah. Kada ste se tako opustili, zamislite prelep štit od bele ili ružičaste svetlosti ili zlatne, ljubičaste, kako vi želite. I zamislite taj prelepi štit kako okružuje vaše telo. Okružuje celo vaše telo i ova svetlost vas štiti od bilo čega negativnog, stresnog, toksičnog, od bilo čega nepoželjnog, a u isto vreme omogućava da osjećate sve što je pozitivno i sve što je ljubav. Udahnite, izdahnite. Dišite pod zaštitom štita koje ste zamislili oko vašeg tela. Slušajte još malo muzike i na kraju vežbe se zahvalite